Bana banzambi nedisanga bokufetana kabidilelu wajal mingwa matukwa nayi angondo wadi kunu mwibidi ututubikila ngondo wachiso munene badi sangi shubu atuetu kutendele mogulu yetu wachilu babu mtu akamana kufunga nenzambi tusengelela ba wetu bonsu miabinu idinui kalangana tudifilani misuka ni mioyo yetu yonsu kudi nzambi patu itutendelela popa mumunyu mawanzambi kutulombole na shimitanchi tutukelangana Eya bana banzambi ngasani ditalale bya kuditatu nzambi bikala nene miabi ansunu nikalanga namudi na dia Kristo mkalenga wetu amen. Bumuto kwamba ne ni disanga bokupetana kabidilelu wajale mingu dia matuku anai angondeu wachiso munene bumuto kama kufunga bokutendelela mmokulu wetu wachiluba nguba bolwebu ditalale dia nzambi dikala kunudi bonso bwenu bwa mamanyisha ne tutambulombela aba bawetu bons badibikala mumalu makole badi bafuisha ne tutambukubasha munda machanza chanzambi bwa zambi asambe michima yabo bamaine njilo waba fabuloba udi bantu bonso ne bogu pichili netu shie bwa masala yetu adi kwesete misangu yonsu mudi milombu yetu tushie bana banshi bagaji ba mulufila munda machanza chanzambi kapichi nunko kumpala kwa katu ibanji kubala ididi ya nzambi diani ndi mwambi kafumbu mutamba ndi mwambi wa mishonyi idiba bigila mu Fransa Église presbytérienne numbulo baba Canada nunko mikala mwambi wa bena buloko ndi bigila mu France aumônier du pénitencier nunko twaka mana kudichipa bwa tetu kutendele mokulu yetu wachiluba bwa malma kwa abone tutambu kusengelele ba wetu bonso bwane tujuma kuibanya maisha ku kwa abo bwala juma kwa shibana betu badikabe ibumvumi yakulu ya babend nunko tudifilai ni misuka ni mioyo yetu njuma kutuchala mabuju mufunda bwane bidibilejo bwane tujibananga mujumeu ayekompala amalu ataka jina bwaje tukujalelo kumpala kati banji kulomba kubala mkando wanzambi ne tulombe nzambi bwa nyuma wanzambi atulombole tulomba ibonso wetu tatu nzambi tatu mkalenga wetu Yesu Kristo tudi kumpala kwa bdi bedi omuntu akamana kufunga bwa kutendele mogulu yetu wachiluba isenli dietu kudi mbwa nyuma webe atuichikile umia bionsi tutukelanga na bwalu bwa nyuma umwa dufuma kudi nzambi ni meswa wewe nzambi udi mutu tani umia bionsi tutukelanga nungu tabaja meso yetu patabala mukandu webe kangule michime ya bansantu webe mia bidibi kalanga na bwa bumbu didia nungu utuyishe bilonde shile
didi abemene ka difumi kutujito yetu mumeje to abuntu utukwachisha tutula mununku mujinja Kristo mkalengo wetu. Amen. Nunku bana banzambi damana kwamba nunku netubale mukando wa nzambi mumukando wa Matayo. Netubale mumukando wa Matayo. On va lire dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 3 verset mutoni kudidi kumnibidi. Chapitre 3 verset 1 à 12. Netubale mudina dia Kristo mene. Mukandeu tuliba wanga tambulongolo jubwa ekelezia mubikondo ebi ani bikondo bionso jalmingu batuba filmi kanda mi shilane muyi shujuma kusungula mukando juma no jutamba bwimpa bilonde shele bulombo di bwanyuma kudi nungumeme na kusonga mukando wa Matayo manga tambulongolo di bwangondo atikun mwebidi. Chapitre 3 verse wakumudilitoni kudi dikumnibidi. Mumatu gwao Yona mubatishi wakalwa wambila bantu muchifele cha Yuda yane kujumuna imichima yenu bwalu bwa bukalenge bwa mujulu budi fefi ewu mwaka jibo bamba kudi muprofeti Yeshaine jija muntu ujuwele lubila muchifele ne longolo la yinshila wa mukalenge nulula mishenshila yandi Yona wakadi byandi ne chuko welu chandi cha myosa ya kamelo wakadi kabidine mukaba wa chiseba muchimono chandi byakuje byandi byakadi mikumbi ne bwichi beni Yerusalema bakumuka ne bantu bamu luseke lonso lwa Yuda ene bamu luseke lonso lwa fefi ne musulu wa Yaden baka yagudiye baka batishi bo kudiye mu musulu wa Yaden batonda mibi yabo kadi faka mona ye bafale sababu ngine basodoka balwa kubatishi bo yeye waka bakonka ne nenu bana banyoka wakunujumuisha bwa kunyema kumulaulwa lwa ng'anyi nukwame mamuma makane adialeje dikujumuna jamichima yenu kanu janyi menshi munda mwenu ne twetu tudi ne abala matatu wetu ndino ambila ne nzambi udi mumanye mwakubisha mabwe alwe bana ba abala fam katataka chisui chidi chila dika famuji wa muchu wonsu udika uyi ukwa mamamu mamimpe neba ushimbule neba wele mukafya bulele landi nubatiza mu mayi bwalu bwa nwenu nukujumune michima yenu kadi ujulwa kunyima kwanyi udi muntambe meme chene ne bwaka ne bwa kutwala bisabata byandi yeye nanu batize mu nyuma mwimpe ne mu kapya chifefudi chandi chidimu chanze yeye na tokeshe chitwilu chandi bimpe yeye na sangishe mponda wandi mu mujiba kadi yeye neoshe byonso mukafya kadi kakayi kajima chendelela. Mumvesi mwisatu budi mamba ne ewu mwaka jibo bamba kuji mu profeti Yeshaine ji ja muntu juwele lubila muchifela ne longo la injila wa mukalenge nungu tuitu manfa bwalwe buni ji ja muntu juwele lubila muchifela
Jija muntu jiwela lubila muchifele. Nyuma wanzami natu shungulile nimeya. Amen. Je vais lire en français verset chapitre 3, verset 1 à 3. Le reste, les gens peuvent lire individuellement. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 3. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêcha dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la parole du Seigneur. Amen. Banu betu twetu bamana kumva kubalo kwa mukando wa Nzambi netuimbe musambu chikondo echi chikondo chijibambane mumfalansene. Deuxième dimanche d'avant. Jalmi ngujibi di jambangilu kai wangondo wajile dibwa. Bumu di chilele chabena nkilisto. Tulibama ni bwane Yesu wakale jibu bumu di ban tu bonso. Bumu di ban bonso bale dibu. Nongo chidi di ngondo tutubikila ngondo wajile dibwa. Nongo babo alwebu netuimbe musambu udi nomba kama ibidi netanu udi ambene disanga jetu didiku echi nchikondo chakule dibwa disanga jetu ngaba yonso tudibamanye musambu yomumi akuli yonso nongo netuimbe ni disanga. Isanga jenu didiku Yesu di fumu muntu yonso itabuje netimbe musambu oh Yesu di fumu. Isanga jenu didiku wabutumbi bwandi yeye waka tusungila kumibi alufu Yesu oh Yesu udifumu. Misoko yonso ya bantu ini babuloba yeye naba lumburile ne malu abushwa oh Yesu udifumu.
Eyo bana banzambi twakubadilangana mukanda wa nzambi mumukanda wa Matayo chapter mwisatu verse wakumudilu toni kudi digumini ibidi twakuimanyina mu verse mwisatu juambane eu mwagajibo bamba kudi mu profete yeshaine jija muntu jiwela lubila muchifela ji ja chikumambila muchifela ji ja chikumambila muchifela. La voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Di ja chikumambila muchifela edi ndi dietu jajitu kwedi. Anubumu na kwamba bana betu le lubwalu betu butu jinabu ntwakula fajija muntu juwele lubila muchifela. Dija chikumambila muchifela bwachini jija chikumambila muchifela muvwa kamuyibantu. Bwakumona bantu bakadine bwakumvwa jija chikondo. Kibobu bakadine bwakuye kuitaba kujibikiladi. Bantu bakadi pabwipine kulekela bubi bwa michima yabo kulo kuitaba kujiye muchifele mene kujiyi ja chikumambila. Bana banzambi twetu bonso misangu ya bungu tujibakola kwetu kwaga twetu bako bakukola kumisoko. Tuagadi nansha tumona tumva nansha mu jinda mene chikumambila wenda ukumambila. Mwana badi chikumambila wenda ukumambila nkwamba ne kujibwalu. Bantu badi bashala bate yante mabwa kumva ne bwalu bujibu batuambila bujichini. Nungu lelu tujitokula bwalu bwa chikumambila muchifele. La voix de celui qui crie dans le désert. Bwakumona bantu bakadi ni bwakumva didi achikondo achi. Ne bakadi mwakuye kuitaba kujiyadi. Souvent la voix a été toujours porteur d'un message. Le message de celui qui crie dans le désert était l'exhortation pour le changement de mentalité. Misangu ya bungi fadi chikumambila welambila kadi muchikondo eche fadi batuambile ne dija muntu wakadi wela lubila muchifela. Kele la kadi kakaja nubwane bantu bagujumune michima yabo. Bantu bagujumuna menji ngenzelu wabu wamalu kakajimwimpa. Bantu bagadini bwa kukujumuna michima yabo changement de mentalité. Misangu ya bungi jija chikumambila jitujamba malu bumutu wakwamba jija chikumambila jagadija bantu bakujumuna michima yabo. Mujibena France bambene changement de mentalité. Mujija chikumambila muchipele mujimalu manena abidi malu akadi nyebwa kwambila bantu bwalu bwakumpala kubanga jikasa mulwendu lufya première pas vers une vie nouvelle. Chikumambila muchipele utujitubikila na yona mubatizi mwana wa mwambi mene zakaya. Uju umuka mubantu ya muchifele umuka mwaba wa
bantu babungi bakadi batendelela mu tempelo wa mu Yerusalema kakasanga bwa kushala musomba mu tempelo bwa yeye kwamba bwa lwebu bwalu ba mu tempelo babungi bakadi mu balwa bajambane tuji bantu banzambi kadi yeye wakamona bwane misango ya bunga bena balokwita bwalu bwa didi achikondo chikadi nditekela muntu kayonso anu muntu ujibu babulu ile di yeji bwa kumanyinye utwaka dibinjile yeye wakati mufanangana neli mene nyeye utu yaye bokumvo diryandi didya muntu muchifele didya chikumambila muchifele. La voix de celui qui crie dans le désert, que nous appelons Jean-Baptiste, était fils d'un prêtre, prend ses distances avec le temple de Jérusalem et se comporte en prophète. Yeye mwana wa mwambi mene wakumbuka munkachi mwachitanda chinene chidiba bigele ntempelo wa Yerusalema wakumwanene momwe babungi badiba jambane mbamanyi babungi katika bena bamanyi bimanyinu bya chikondo echi bwalu bwa yeye wakadidi ya chikondo achi bwakumbusha bantu kububi bwakumbusha bantu kumalu akadi asangisha michima yabo kadi bwa abaleje bwane tangila ibukalenge bujubulo munkachi mwenu bunu jinabu mbwanwenu nukujimune michima yenu changement de mentalité didi ya chikumambila muchipele. Mujiba bigile jabu jakajanu bwa bao baba kujumune michima yabu yona ujuba ubumvije bwa sengeze luwabu wa maluke na ufananga na nejiso janzambi yona ubigila bana babo bwa batonde kumpala kwa nzambi bwa baba fridi bwa luse. Jean-Baptiste prépare ses compatriotes à recevoir l'enseignement de Jésus en les invitant à changer de vie. Il leur fait comprendre combien leur conduite est peu conforme à la volonté de Dieu et les invite à l'avouer devant Dieu pour recevoir de lui le pardon. ubigila bana babu bwane ngezelu wenu wa malukenu mwene bwane nujibamana kukujumuna michima yenu bwalwebu lwayi bwalu bwanwenu nusungijibo nufuijibo luse nungwameyi akadi yono mubatize mulonawu jija muntu juwele muchipele jija muntu muchipele nungumu bwalu bwibidi yona uji uyisha bantu bwalu bwa kunemekibwa kankwikala muntu mujalame bwalu bwa babungi bagadi bubwela muntempelo bagadi bantu bagadi bubanemeka bikole muchikondo chetu tutumuna bantu babungi babanemeka bwalu bwa bagwabu mbambi mbagwabu mbafumu banene kampanda badikadi kabayine dichina janzambi munda mwabo kabayi bantu bajala me mujimu wabo amukwiba mujimu wabo janu mashimi nungu bantu bamona baba neme kabikole byakashidi kadika bayi bantu bajala me bumude mukando ambane la respectabilité n'est pas piété kuneme kibo kangu ikala muntu mujala me kwikala muntu mujalame muntu udini dichina janzambi munda mwandi ujikayi unyanga bintu byaditunga jabo ujikayi ukengesha bakwabo mumashimi yende ujikayi wenza maluma kwabo kampanda adi nzambi kayimuswe jija muntu ujuwele lubila muchipele nungu bumutu jitwambe nema ishetu tuitwagulana muchikoso nendete kwambe nungu bwabana betu bako abadimo kumvo chitufa yona yeye wakadidi achikondo achi Jean était la voix de cette époque yiselele munyuma uvumu ikalabu muji chifele twamba mu français la nation d'Israël spirituellement parlant constituait le désert yiselele wakadi buchifele chakadi chume
Yona wakaju bigila bana babu bwabo balongolo le michuma yabu mukujumuna kwa malu mujenza ja malu mempe. Jean appelait ses compatriotes à préparer le chemin du Seigneur en se repentant de leurs péchés, en les abandonnant. Ye wakaju sonsolo bana babo bafikila kujenza ja malu maka nemene. Kadi bimanyino kai bi akaji bumo kumanyine ye ujimutumi boku jinzambi bwalo bwa bikondo abi bena yiselele bakaji bafani kisha muntu yonso akaji ulo bamene ujimufana ni muntu kampanda nungu yeyi wakayi muchipele mulwa tabiseba mene semu akaji ujamene ne bwichi bakumu mwana nundu achilu wanji ufanana ne Eliya wakalubwa kuleja bantu didi achikondo achimbwa ne bobo bakujimuna michima yabo baloko bwalo bulelele. Fata tani na shibwalo bwa Yesu Kristo bajiba mufanikisha bumoso nzambi juambila bana bandi bajiba fatuko mu Egypte bwa nenu tumina mu profeta mugwa mufanana ne Mose. Awu akadi chimfanikisha Yesu Kristo mene. Fata ayubwa yono mubatizi yeye ujumfanana bwa Eliya. Nungu tangila yuju lobwa ye ya longololo njile mbwa bantu banjile jilo jwa mwana wa muntu musungi jimene mukalengi munene badi ba mene bantu bakajibalwa baya banyeme kujiyona bwa kubatizi amba akajibu babulu ile didi achikondo nungu muchikondo chetu diye dimene dilwalo kutujibwa chini simbwalu bwa tujituma na misangu ya bungu tujitwame nitoku mana kukujimuni michime yetu tujibani banzambi kadi mumalu atujitwikala na shamu kachimu abisumbu bitu tubikila ne ditunga societe nation tujituma nene malu atujitwenze nga kupinga shabaku wabukunyima bimwene gane katwene banju kukujimuni michime yetu bwalu bwa tuchijimu bwifi ne mashimi tubinga na mbwalu muntu ngame ne meme bifanikisha ntumfilani byajitunga dietu ja Kongo ni umwana babungu tuya ibule tente mwegelezia kadi mwamu tuya katu ibanju kukujimuna michima yetu ni umwana bantu anubobo bajibaye biba bintu bya egelezia bashima bantu nugu didi achikondo echi jilwalo kudi muntu yonso mbwane tukujimuna michima yetu bwa kwa kidila mukaleng bulelele ye wakamanukulo kadi wakwambila bayidi bandi ni yeye napingana kabiti bonso badi bumvo didi achikondo echimbwane tumbuka ikumalo onso au kai bwalu bwa yono wakaji umvisha bana babu bwane bobu bumbuka kumalu kai onso adikai nidi kuachisha malu wakutapulula kwa bisamba malu wakupetula bamfumu malu akufendanga na malu adiabungi adiyona wamba bwane umbuka iko kwako ebo mbaka jija chikondo echi mbwane bantu bakujumuna ngenzelo wabo amalu mbwa bantu bigala bajala makabiti kumesi kwa nzambi edidi akadidi ja chikondo nongo didi tudimo kukwata dijamu jane yona yeye wakadidi Jean était la voix yona wakadidi didi akadi munkachu mwabantu kadi kuyeji kuimanyina muchipele bwa yonso jumvo lubila uju babulu ile didi achikondo achu wakadini bokulondo mwabo wakadi unkwedi nunko di didi tukwachi bonso betu didi diambwane tukujumuna hijengenzele wetu wa malu changement de mentalité mbato eto tufiji baluse kudi tato nzambi di tukwachi bonso betu mudini ja Kristo mkalengo wetu amen tulomba nzambi tato nzambi mkalengo wetu twasikijile bwalu bwa uju tuishi mbikondo bidi byaka nika bibi byaka twasikijile bwalu bwa uju tuambile bwalu bwa dija muntu juwele lubila mchipele chikumambila wakalomba yeye alongolo lenjilo wa mkalengo men ngubwa bwalu ebu tatu wetu
nyuma we batwenzi jatu yishe atuleje njilo tudu mwakwenda nonko mbwatwetu tushali binjili jitu kwedi jenen tutulombela banu betu bedi kwetu masalayi adimika la luangine jitu nga bokula mabantu ni bintu yabo tutulombela banu banshini bantu banunu nibagaji bamulufila tubashe mundu mwachanzi nichebe tatu wetu tutulombela abo bonso bedi munzu bya binyongo pelu mpinje bedi bikala bakwekeshi binsonji bwaba mu babo bakubashi yani baleji betu bakutushe tatu wetu babalwe bwatifu moyi bogushe mamu bawo mundu mwachanzi chebe ogushiyane nibulobo nebakwabuka bedi batuketomenya mokutela tutulombela abo bonso bedi bikala mu mpitaji batomike mutatu wetu bindila bonde fibweba kulelele ubondo batatu disoje abujanze kujibu walbo wote monde kumlele atamba nonko tutufena bokulombela kabidi mukalengo wetu wajitu okumutuma mbaye ya longolole bana ba Kongo ye ya longolole njila babako abonso bedi balokunyimba mano mushindo kulombola jitu ngo babalwebo umulam muvije disangalo ngeni menji ba monzo manje task del tatu tumulombela nongo tulombela basungula bebe ba deputy mene tatu wetu bane we udimo kujo ni michima ya bafikile kuji manja malelele butuko numuntu tobalombela bo bel mikenji imanyi makula majito kula mobala manenzo byabo ne ba senateur popo mkabichi tatu wetu tulombela bambi banzambi ya biyonso dikalana bolbo mchikondo echilubilo lwakela mukalengo wajitunga wamba bwase njimfila jitunga mundu mwa chance chanzambi bimwena kabwana wakajifile to nikujibambi banzambi nungo bambi baisha maisha jamwena kabwa akangule michimani mitu ya bantu bebe babantu bamenye bulelele bikala mbudishikamini task jiltatu itabadi bene shijetu katata kujia jume mokunu lama bwana wenu kanulendo ki ne udi mokunu te kumpalo kwa butu mbwandi ndisanga dinene kan chilem kudin zambi umwefele musumidi wetu bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kwekala butu mbi ne buneme ne bukokesh ne bukole kumpalo kwa bikondo byonso ne katata kana chendelele amen yepa wetu anulame anusankish yepa wetu anulame anusankish yepa wetu anulame anusankish chenane kwa kunyene na anaku dija wewe yepo jani yepo na buani zambi kunikule to zambi yeke to Kan